kuriya dem meoti hama vara muhim wahagata ke din rajya ke tarihuge sam onmenna bewun emme bodu intihab me feninge midi ehnun April 4 wana duhuga de intihab ge iturum me fenna vote negin gosfami wani mege fahum mihar mi onmen kuriya meoti local council intihab adi mi anhenunge tharaqqeeah kuriya committee ge intihab ge devana buru mikama behe malumat hama gamus emme rangala tibe fona hame genes deveni elections commission ge be fona gotu onmenna ekuga hama elections commission ge faratu mi bare wadan wani Ibrahim Shaaheen senior officer kinatu Shaaheen halawal onmenna war gaatun abadu sehennunta Shaaheen dalmen hama mi local council toge inthikhab ge wahaka dakkar mihar devana bura tayaru mi dan commissar ge tafsil almenna deva fana to kine ko maseketta ketto kuriya mi dani ade bodu intihab nimigen gossa ituru buraka daanji faminu fas dairaga henati jayavaru maguli genden kurigi intihab ge hama gagana ka muhim huri hama sekkettakin hem intihab mi buraguli gen ves kurev mun ebadege terega observer monitoring adi candidate unge mandubunna kurimatumge fursat me harmen holu ade fadiyege iturum voters list am kurevi e re-register umge fursat smiedu mi holu ade veni emme muhimu kamaki hama mi denne ve hemi waguta mi re-registration ge wah kara yituna war boda golifa kameden intihab ade terega mi wagutu kodavu maguligen almen hama komme kamaka ves oi wagutu koda ve fami ote gotu re-registration na ves almen mi holu adane hama miedu ekani miedu ge dihagadi summetum feshigen haviru hatargodi summeta re-registration me hulu aleveni den mi waha kalmen iyen feshigen ves yulan ves kurevi vi have spot kare yutuna hisab genesten matta kamase kurum me den egotum mi hama mi hen'dhunaa mi dibunu fursat mi taza kom mi habaru rayituna am kollan dibunu kam almeswar ufa kura kam war boda shukuru riwa kam almen hama emme muhim kam gotu mi adu faha kollan benu wa kam ki se re-registration mi hulu aleveni mi edu ge dihekun haviru hataraka mi intihab mi beve fast daira ge be fulum ves registration registry wam benum wa be fulum ekan kurabashe mi wagutu ge terega den ya gulikin faha kollan je ituru kame ei male greater male area alme mikia sarhaddu male hulu male vidi male furtam buruge registry be fulum miharuti beni hama male registry ei fotte mifarakunu bahattan hulu male di vidi male ko henkam hama mi huriha be fulum salmen tibeni mihar male ge fotte registry koffa e be fulum fiyawa hen huriha be fulum adege itura mi intihab beve mi fas rashuga yato mi fas rasha registry koffati be fulum tibeni rashuga e be fulum fiyawa hama hen huriha be fulum miharuti beni hama daimi address ottana registry fe ge mane ki form malakuge dandimogu dairage male area registry afati be mihunna adi mi intihab beve yanen hataru rafiyawa hen huriha takab registry afati mihun bes miharti beni form lakuge fotta she registry vefa mi nu gotaka registry wam benu be flung ham yaduge mi fursat ge terega registry kora basha adshayna war muhim malumat ke tifaha kore bhe meduge havir hataru ge suminata ham mi fursat noti ingeto yan menge bedun tenna ham fas daira ge wotlu mi devana bura gosfami wani kon daira takekkan komisar e sama ame muhim mane wahage to hat fas tanen almen natija evaruma gulige devana bura ge votuluma mi danjone ba domfanu council ge member anhenunge hasko fawa gondi adege turun formulaku dandimogu daira eve sanhenunge hasko fawa gondi mi dekondi ge turun demmeti halif kela council kela anhenunge taragge masakkaiykuraa committee ge rais adi ege turun hadal ne kurenduwa la mawashu anhenunge taragge masakkaiykuraa committee ge member mi first rashuge befulum mi intihab go votula ban de mifarge mi devana pura balalan miha hisabum feshke medden hulwala anti he kum feshke hulwala samati befulun dani tayyari tawwamu mihar mi emme fahuge tayyari ta fahagati kureviden mal sarhatu ge kannenu mira rashuge skuriya dani mi registration na mi benu wa observer una registration ga har kateriwane mi mozafun hamati befulun kurimbes gengulunu faratta kun toy kuriya gendawani nuni ayra rashun to boda alun nangawani register kurumuge masakke medu kuriya dar hama kurige ves mera rashuga har kateriwane ekumuge malumat hissa koddi ehi umon almenge faratu hunnane hama rashuga gaimbe hunna focal point ege turu me kologa masakke tan hama almen kuri buruges benu kuri mozafunna ekko kuriya dani den registry wun oti kihnetto ekanne swada ke hama furtam bureke seggotam mi farwes online ko registry veveni hama kurimbes benu kuri de option ei form.elections.gov.mv adege turu my.elections.gov.mv mi de gota bes registry kureven e fas me dur ko registry kuraba kama wanama itur bes document benu no ko kuriya wadanven e fas an uda registry kurabam benu fulwana malme benu wan id card no ta kaakun angade mi intihab galme mi benu kura hataru document ge teren commerce document ge
faslum naga fo live photo ekkan almenna yagin kureven wan oni photo copy ekun naga photo almen balen nugannan hem war boda samal kan den je kame egi turun hama live photo selfie mi form ge attach kureven wan ema war muhimmo ane kantattake kuriwes motiyan tumi fas dairaga hama mi devana buruge bottun kuriya darati faha kore bihi gagandaka bunifiyam hama huriha tayaritaka gagandaka wen imi fam hiri hennames mawdumat tan hama hissa kuruma mi kankan kuriya men kon duwahaka to tibe fon tawal kurif moti bottun kuriya gendi bottun kuriya dani kuriya me honi hirdo sei mi moge ashara wa honi hirdo bottun kuriya daru gadi sama amunna engem beenum wan war muhimmo mawdumat kannenge candidate unge candidate number alme sama amu kuramo medani candidate unge candidate number tan hunnani ki ekedde nun hama kurimme sebe flun kuri intihab furtama buruge sebe flaka dibi fain candidate number mi faros beenun kuran hennames karudahu gonnani hama ekani intihab ge wada kura debe flun genan ekani misalakan wedan ekaka hataka ves hama karudahu ge e candidate ku furtama buruge candidate ka dibi danne vi number en hama faros sama karudahu gonnani den mi anna hone hirdu hame tayyar wo mundani dair hama gama salme hama war boda samal kan den sen ekkam ekkanne mi register kurawwa farattakum registration ge ves undagulan noniya eves masalen ulekam wanama boda samal kan den sen kon kantattaka katto adi registration of house shakwa husheruma hama hulwala ane hemima eke e huriha marohalatake ge me boda mi samal kan devun sen kon ka kantattaka ade hama war boda alme abadu silti maskura kamen ifas account medweri kon huriha be from benu me mi kon kolla e be from nan yonno itubara fase kamai ko hennames ifas waragina be from bune timanna hama ifas sin huriha kamen eba kurame den kive he mikan no kureveni hagigatu ge ifas verification na ki be from nan e war kuda kame ekam be from nan ekan emolu mate me fure hem libi fane timakam vesvedan verified ifas account etto suwal kollum hama almenna ana call ta kalmen jawab deruga dimawa kan tam faha kollani eto verified ifas account etto hama ahalara bunu bana timanna hama huriha kame vesmi kurani egenne den kive verify no nani hama ehenkam alme dannawada nakas ifas account mikan kuran uleeruga datikame dimawanya yagin kurawashe ifas account ini verify befato ifas account verify nowanama hama verify kollagin kuriya wada nevene bes datikam kanula hen nonnama almenge devana option innane ei form.election en almenna mi kuri mi faha kuri gota form submit kurevene id card photo eka selfie eka ekkoden ifas verify kuran bay befuna tan kolen undagu wegen almenna swal kuri malme sama emalumat den ifas application terenne verify no kureve browser ifas login kollagin hama war fase han verify kureve gotan inget ema mihar mi dairatakum hama votlum haku difa faratakum mi wagutu sama register fa wani kontanaka to balalu mattaka hama kuri mis mi sms kura usulun hen to vr just of space du kolla for id card number jahaf eke hatare eke fahed detto sada hatare hem sad tibe from message kurumu gendam hama mi wagutu hama registration mi kontanaka to yagin kolla detto dan adi samvaha kollana ituru ekkame formula ku danima ku daira ga mi fahar olmen defoshi bahatta gota mi wan hama jif formula ku ga innane defoshi ege ituru maade ga hama komme daira ka fotte behtti gendan maade ga defoshi eba behtte eddaira kan e halif khela ga rayitum vot matta ka maade ga behtti gendan defoshi enu komme daira ka efoshi maade ga behteru formula ku danima ku daira hama almen tan kole process fase kurumatta ka kurindi ma datitaka vesisna fama ituru fotte formula ku danima ku daira ga behtti gendan henkam bebe funna kudako egen datikam kaves dima vedana tive kama kuri bagal men wahaka have sissa kollana danimo ge defoshi behtti gendaru ko komme fottaka waki register onnan hama kurin wahake ki vote lam wadaga tumu kurin ekom fottetto yagin kollama kiwaram අවුන් හා මේ කුරියම් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් තක තිබේ ෆොන මෙතර මාල්මත ඔන්න හිස්සක් වත මසේ කුරුම ගෙන්දා නෙගත කුරියම් මෙ දෙවන බර වරබර ශුක්‍ර ශාහින් වඩන් හම ඔන්න මෙති හිස්සක් වත මාල්මත තක එගත දැන් එමෙ මුහිම ඉස්කම හම දෙවම් බේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් මෙති මේදු එකනක ඉගත හෙන්දන දිහේ කුන් හවිර හතරක දෙමෙදුක වක්ති විෆවරුග ලස්නු කරවා හම රෙජිස්ට්‍රේෂන් ගේ ප්‍රොසෙස් වෝට් ලාන් දෙවන බර හම මේ බේ ෆොන දත කුරිය ගෙන්දු දැන් ඒගේ තුරුන් e-fast verified kurum kore for waato hama beluma ke saram kame shukriya war boda shahin shukriya de befunas